Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov per 20 Desember melansir kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Di arah Krasny Liman, konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina diserang di dekat Nevskoye, Republik Rakyat Donetsk. 3 kelompok sabotase dan pengintaian militer Ukraina dimusnahkan di dekat Chervonaya Dibrova dan Stomakovka, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian musuh ke arah ini berjumlah hingga 50 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pikap. Di arah Donetsk, pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka. Sebagai hasil dari penembakan kompleks terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina, lebih dari 100 prajurit Ukraina, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan bermotor dinihilkan dekat Ivano-Darievka, Bakhmutskoye, dan Olovka, Republik Rakyat Donetsk. Konashenkov merilis secara total 347 pesawat terbang dan 186 helikopter militer Ukraina dinetralkan, termasuk 2.689 kendaraan udara tak berawak, 398 sistem rudal pertahanan udara, 7.168 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 931 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.693 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.674 unit khusus perangkat keras militer Ukraina dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 430 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk 2 helikopter ditembak jatuh, 7 tank, dan 23 drone dinetralkan. Secara total, Rusia sudah kehilangan 98.230 prajurit sejak awal serangan, termasuk 281 jet tempur serta 266 helikopter Kremlin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi garis depan di Bakhmut dan memberi semangat pasukannya. Zelensky terus menggalang solidaritas negara-negara barat pembantu senjata mengusir penjajah Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10, belum ada tanda-tanda perdamaian. Там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти, абсолютно всі. Знаєте, на шляху до передової я проїхав сьогодні і Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя для всіх нас, для всіх українців і для всього українського, ба більше для всього і усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там.